bab 299 riyadu salihina darsu en karahatu anyegol almashihi yarugol fi na'alin wahidatin padal gotal aw khufin wahidin ma khufwal gotal ma soksiwol gotol li ghayri udurin ko alda nganto masalan say ko koyngal gotal marda ara awa toto padal gotal ara don nganto no woti wa karahatu anyegol libis na'al wattagol pade wal khuffu e khuffu wa iman hara on tigino dari li ghayri udurin ko alda nganto dambugal yewtayngal en anyegol dum on hande nanay mawɓe men ɓen no inna sa wattike paɗal gotal a ñaama e mawɓe ma ɓen mana fandunde maɓɓe ndun ko aranum ko awwalu wona sirku ɓe wonno ko ɓa yimɓe ɓen no satti noppi si ɓe yeyetama wota ɓe waɗu ko Allah e nelaɗo harmini kon ɓe accata hande kadi kamɓe kadi ɓe jolkodiri e ko yimɓe ɓen hulata toon mayde nene e mayde baba masala ha joni noon wattitama sirku عن ابي هريره جتما ابا هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما لا يمشي احدكم تقول مودو يعرف ان على واحده بدل غوتال لين الهما يوات جميعا دي كلا او ليخلاهما ما يوب جميعا دفو وفي روايه او ليخفيهما ما يوات جميعا دفو متفق عليه وعنه جتا ما قال يسميك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماك اذا قطع ستيوني تجي siskuna ali ahadikum kinal padal goddo e mon haray yo yuppungal hedditingal kadi fala yamshi wata o yaru fil ukhra ngala padal de hatta isliha ha o moddina ha o tokka tajungal ngal o watta non de didi kala o tawi no baygal da tajungal da tajal o watta to ngal tajal ngal rawahu muslim wan jabir jattama jabir radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha o hadi an yanta ila rajul nde gorko ko dum woni wattoto paɗe muɗum ɗen kayman haray mo dari watto daro ɗon tun rawahu dawuda bisnadin hasanin e tugorde labande sellude wallahu a'lam wa a'lam